Fi kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech il-ħaddiema jibqgħu fiċ-ċentru tal-ħidma politika tiegħu b'enfasi partikolari fuq l-intrapriżi li qed jinvestu f'pajjiżna u l-bżonn li jiżdiedu opportunitajiet ġodda f'industriji ta' kwalità. Huwa stess tkellem dwar dan meta tlieta filgħodu żar il-fabbrika tal-kumpanija Seifert Systems Limited. Tkellimna dwar dak illi aħna bħala partit ipproponejna fejn tkellimna dwar l-ESG biex anke naqsu it-taxxa tal-kumpaniji mhux biss minn 35% għal 25% imma saħansitra 15% jekk dawn il-kumpaniji jkunu qegħdin jinvestu fuq il-prinċipji ESG li huma allura investiment fejn jidħol l-ambjent, ir-responsabilità soċjali u l-governanza. Tkellimna wkoll dwar l-importanza li bħala pajjiż nittekiljaw l-ispejjeż tal-importazzjoni u l-esportazzjoni u fil-fatt Sur Seifert apprezza ħafna dak li aħna tkellimna dwar fond ta' 40 miljun u aktar biex ikunu nistgħu anke nrażnu l-inflazzjoni f'pajjiżna. Jakkumpanjaw lil kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm id-deputati Stanley Zammit, Ryan Kallus u Ivan Castillo. U maltaqgħu mas-situ l-kap eżekuttiv tal-kumpanija Michael Seifert u setgħu jaraw ix-xogħol ma jaqta' xejn ta' diversi ħaddiema li huma impjegati f'dan l-impjant li jinsab f'Birżebbuġa. Fl-aħħar xhur il-kumpanija kellha implementazzjoni ta' sistema ġdida li żiedet l-effiċjenza tal-produzzjoni f'erba' darbiet fil-waqt li ħolqot 140 impjieg ġdid permezz tal-estensjoni tal-fabbrika. Madankollu l-isfidi li qed jaffaċċjaw ta' kuljum ma jonqsux kif jispjegana Michael Seifert. Mostly it's shortage of labor, skilled labor of course as well. And then being in Malta, being an island location is of course the problem, so being so far away from mainland Europe, where our main market is. So that is probably the major challenge we're having, being a bit off. We need strong support from government, from the institutions to overcome these obstacles. It is easy access to work permits, really fast turnaround of applications is very, very important. Kien hawnhekk fejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista wiegħed li se jkun qed ikompli jaħdem biex jassigura li kull kumpanija f'pajjiżna tkompli tikber u timxi l quddiem. Jiena nkompli nkun fiduċjuż illi l-Partit Nazzjonalista huwa dak il-partit illi mhux biss qiegħed jaraf x'inhuma l-isfidi imma saħansitra qiegħed iħejji u qed jagħti s-soluzzjonijiet u min qiegħed fis-setturi varji f'dal każ il-manifattura qiegħed ukoll japprezza li dak li qegħdin nipproponu aħna huwa wkoll opportunità akbar għalihom biex ikomplu jikbru, jkomplu jinvestu, jkomplu jkollhom is-suċċess li huma imma anke aħna nixtiequ. Seifert Systems Limited hi kumpanija Ġermaniża bbażata f'Malta li timmanifattura sistemi li jirregolaw it-temperaturi f'diversi inġenji industrijali. Kumpanija li ilha topera f'pajjiżna b'suċċess għal iktar minn 50 sena u li tħaddem il fuq minn 450 persuna.